Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, qandaysizlar? Tinchlikmi, amansizlarmi? Onazolarni Penalvoy xizmatasizlarmi? Sizlarning nazaringizlarda Cherry Arizo 8 bu bayagı eng passetne chiqqan жаңы mashinalardan. Bu mashinaga 50 ming первоначальный взнос to'langan и плюс 270 ming to'lanib turibdi. В общей сложности. Бесключевой доступ bilan ochiladi. Состояние нового автомобиля. Bismillah deb turib hozir bunda mashinani yurgizinglar. Даже plyonkalari turadi ekan. Probeg 21800. Ушул машина выкупка beriladi без первоначального взноса. То есть kelasizlar, o'zingizga оформление qilasizlar, расходы страховка. Страховканы qilib, договор жаздырып алып ketaverasizlar. Улантып кетесіңер, то есть ошол первоначальный 50 миң берилген и 270 миң берилип тур. Кимге керек болсо, таксопарк, ВНК Капитал. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.